Tukayo mu kahumuro reka tugumizemo mesho tukwega ahakiba kweta makeup no kuba kujira ngo kuna nabagambire no ine kureba skin yo muntu okweri okwekusha atwa skin yene yo kwiragura nine kumuteko foundation eri kushana ne ya face ye yabo kwiragura so nchandi yo ni trying akora kumutekaho foundation ya skin ye reason being nabo kujanguna nabazing skin ye tell dry can't tell moist so now foundation is important osheme kujubanzaho jangu wato powder yonka no shango mbirugona good I mean skin face yawe yona yaba so dry yona munta karebura kushemeraje so nchonko mbandizo foundation kugira ngo skin ye yone taba dry edachiki 10 nimba nakukozere nakumazire of course in brush cause brush one ujikozesa ne kwata buli part yona yombiri ya face sorry ne distributing aje foundation chira wakwata wakolesa ka sponge nkasakinga makeup oshanga nkaha hariho patch ya makeup ahaterho so in preferring a brush kubanga ziri easy to use ekindi distributing ajeshi makeup one ojitaho osheme kuba no disiga nchijira muntu rwera kuba naza kujwana nimbanza kubuza no kujwara rwera open ninga orukushweka maraka so rwanduza kwereka maraka inkorabya waka powder kache na no mato sheme kusigaho kugira ngo matching na skin y'omuntu and you nimkola ka simple makeup it can go for office akadina aba batakunda makeup nyinji araho umuntu utagora preferring makeup nchamisho so echo kuba noyenda nchirigiraho kuba noza nechiwa cyo kukunda nko muntu ncho tukora na nindeva omu skin yaine skin color ni erikundi tanyinjisa makeup yinda akozesa muntu na skin type nindebera ati nko muntu ninchira kurebera bisyabye nemebisya by'omuntu nibyambe tukora kusinga face so nindeba ni making sure ngwa bisya byeye taba amisho ge taba too brown kusinga ahabisya byeye so ejin beauty blender katuje makeup yabanyinji kiraba bokushanga makeup ya hikombu sokwe ninyine kwiha mpora nkaju reducinga
nkagireducinga kugira ngo otakashanga omwishokye yona makeup kushiroko omwishokye yona erengire face. Ngoku nabagambira natandikana no cleaninga face y'omuntu kurebeka ngu nagiyamu burofa obwija nabwe maybe ayaraba omukincho gwamuzaho ninga anything dirty on her face. So kunamara namukora akasije nabanza nakashara kugira ngu kakwateje kugira ngu nakasiga karigeyoje. Kunaiza kumushara akasije nakakora ngo kunmwakare kunani nkakora kunamara skin ye yetal dry yetali moisturized. So nanyi no kumteka hochi okumteka foundation nateka abwenshi nato foundation into foundation kugira ngu nato powder face ye yetakarebeka etakayoma mnongo takara omuntu face yone yomera ukashirangu takesiga gamisha. So noto foundation kugira ngo nobwararabya ka powder mutwe skin egumene glowing eriko akamu. So nicho namutera foundation first nkamurabya ka powder kache nko kumwareba nkayeruka na lipstick. So ajiri namukora naka simple makeup kakwa kwasa ko yaringo okuzo mu office okuza mu rumo gwa okora orukuza kadina orukuza pata abantu abenje batakunda makeup nyingi no basa college. Reka tusome kahumuro bitotagaye ngo ba Radiant nibo bakutama sente zabo zikire kurebeka ngo program twagikwisaho kandi bo bakugira ngo okunyera nuko kurya murembe. So iwe wano enda kunyera zo muduka oshabe Radiant products ninge bikoso bya Radiant kave byishoshe ningashe byo mbiri otsugane nonyera kandi uri kurebeka je.